Sila surah malabik ki imanang nan niya andri malabik ki imanang rilalanna iwatue tappaja ki patarakka itanra asukur katta laurise si arajanna fang Allahu ta'ala sitongat-tongan na tuidi rufatawe nasariki tappaja sukru nasabak papada Tuhan pang Allahu ta'ala tappajana nawiriki papinyamang ipaki tuo rilebukna yelino na aku mo piri alam rahim tampukna toma-toma kunreta nawirime mani papinyamang pang Allahu ta'ala lebih kurang asira ulan namun roki iri alam rahim gangkan na angka ki iwireng izin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mite tajanna lino gangkan na angka ki si iwireng umuru tulatu mako kwe dek tunangkan apa aja fung Allah ta'ala tulina wiriki papi nyamang ipaki tuh rilebukna yelino mau ni si detik deto nangka napalipang ipapi nyaman na fung Allah ta'ala tulina wiriki idi rufatawe wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha unro egana papi nyaman na fung Allah ta'ala turi iwiringi rufatawe la tusuha deni rule bilang umat salam malak biang ke hadir batuana ada demetona nagale pak bilang unro egana papinya manna pung Allah ta'ala tulina wiriki idi rufatawe ipake tuo rilebukna yelino narimakwan na naro nasarki sukru tappaja papada tuha tappajana pung Allah ta'ala na wiriki papinya mang ipake tuo rilebukna yelino. Yang kedua umat salam malak yang kehadir rilalanna iwatwe para lutoi ipamegai salawata nan nia papas salamat tak lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magi eruidi rufatawe tuli isuro ki masalawa lori Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabah angkata rubicaranna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah pura memang itaru bicara Nabi ta'wattunna tu man ahabbani nigi pujika kana ma'i fil jannah si bawa ka mati di surga pamasina fung Allah ta'ala nah iya tau tuli masalawai lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakatan nini tiusuk dibukti maka da angke mapunai mahabbah cinta kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maka de Nabi tak nigi pujika kana ma'i fil jannah si bawa ka mati di surga pamasina fung Allah ta'ala na nigi na to catta masuruga milu malaki na sabak magai lerisa suruga anyama-nyamanga mananungan na pancajinga kifung Allah ta'ala umat salam malak bengke hadir rilalanna iwatwe ia mancaje palisa katuk basik di hak desa na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim likulli da'in dawaun tungkak lasai angkamana pak burana di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani innallaha khalaqad da wad dawa majapunna fung Allah ta'ala khalaqad da'ah na pancaji wilasai wadawa sekaligus na pancaji ngatoki pak burana
Yenaruna sabari rufatawe yakonakan nailasa berusaha berjuang untuk sapa ipak burana. Nakan naipat diulu cek dek milasa ulunna tapa sapa ipak burah. Nakan naipat diwatta dan sebagainya sapa ipak burah. Nasabak magai melo imadising umat salam malak bi angke hadir. Poncok na ada berjuang yakonakan nailasa. Jangankan berobat di puskesmas. Lau aku Makassar bakal ke Jakarta, bakal tau ke Puneo Ramparang, letuk luar negeri makmurah. Letuk luar negeri sapai pak murah alasana. Nasabak magai. Sapai adisik disingang asal makan nalino. Neka umat salam malak biang ke hadir. Ia roman caji persoalan aku ini umum narufatawe. Yakonakan nailasadina lo makjuma. Yakonakan nailasadina sempajang. Yakonakan nailasadina melu mapide cilu rifadan narufatau. Dek sisa-sisa namelu berjua sapa ipak burana. Ni tai-tai alina di na sempajang. Ni tai-tai alina di na lo makjuma. Ni tetei alena dek nakik buah amalak madeceng padahal nisang ina romati bokong ipake mangulu riolona fung Allah Ta'ala. Iya na mancai persoalan makukwe. Nakanne la sacik de berusaha sapa pak bura na sabak melu madisi. Nika nakanne la salupu dena sampajak dina lumak juma kacawa-cawa tudah. Bahkan angka pandapakna tau ede ena lo mak juma yandre kana sangiru jumai balalin roma kadar utu angka ga asili nah ditu pagaga nasa tau mati lisu mapau. Padahal umat salam malak biang ke hadir mana sahat desatna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ayat-ayat nafung Allah Ta'ala rilalanna aku ramalak biye. Maka da ridi rufatawe iwaji kaki mamusu rilebok na yelino untuk mewe na pasu maka sulangi riwatak kalewe. Sehingga siddihat desat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Angkan-angkan waktu umat selenge mamusu imewa kapiri ritalai perang Badar. Riwat tukero jumlahna pasukan selenge 310 talu. Sedangkan kapiri lebih kurang sisapu pasukanna. Dengan pasukan lengkap mapaki waju besi, mapaki hilik bajak. Italai perang Badar. Riwat tukero mak salam malak bingke hadir. Nasabak patulunna pamasina fung Allah Ta'ala. Jumlah nasalangnya 310 talu. Nakala kapere jumlahna lebih kurang sisa tahun dah. Jadi sisa pasukan kapere lai kala mamusu ko salangnya. Sedangkan pasukan nasalangnya 310 talu. Gangkanna mariyoy umat salang riwayat tukir umat salam malak bingke hadir. Gangkanna angkana sahabat undur riyon lo berkunjung aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka da surona fung Allah Ta'ala menaki mamusu. Padahal jumlahna pasukan na kapere lebih sisapu. Sedangkan ini lebih 300. Aganasan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si tongat-tonganna manan nuturi musuh bicue namu mangolo ini musuh lupuh. Padahal perang Badarna
termasuk perang yang besar. Nah maka dami Nabi tak menan tu musuh bicue. Angkat tu musuh malupu melo mangului. Musuh aga nero na pakiluri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musuh mewai na pasue angkeri watak kalewe. Musuh ero lasai watak kalewe na sabari na dia cuma sempajang. Musuh lasa ero na sabari riwatak kalewe na dia tahu mak juma. Musuh na pasue riwatak kalewe na sabari dia cuma pedeceng, dia tumelo masumbari masigita ri agaga na purir fung Allah Taala. Imana na romelo musuh? Ina musuh lo punasan nabita. Gangkan na makari fung Allah Taala rilalan na ako ramalabie. Kutiba alaikumul kital. Iwajika kutuman nasi matama musuh. Wa huwa kurhul lakum. Namun ni ero amusurange mewe na paswe. Dek mupojiwi. Jadi umat salam malak bingki hadir. Deto tu na yemanan na anule cacai majari sesita. Deto na yemanan na anu ipuji makanja di sesita. Nah sabak makari fung Allah Taala iwaji kumamusu wa huwa kurhul lakum. Namu didik mupuji. Jajiru di situngan na rufatawi di samima di fung Allah Taala maka dari rufatai mati na turu na pasunnah di namilu mewi na pasunnah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Ero modelek na rufatawe waddi jaji angka agaga. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Na cacca ero agagay. Ni kaya madici ngirisisi na nasa fung Allah Ta'ala. Wa asa an tuhibbu syai'a. Waddi to jaji si di rufataw na poji si di agaga. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum niyakia majairi sisina. Jadi umat salam malak bingki hadir yina rolasa kanne rufatawa yakude namilu berjuang mewe na pasuri watakalina. Nasa nyalina maja padahal makanja iri sisina fung Allah Ta'ala. Nasa nyalina makanja padahal maja iri sisina fung Allah Ta'ala. Sehingga umat salam malak yang hadir pakai gunai aga angka na weriki fung Allah Ta'ala untuk mitai akuasangan na fung Allah Ta'ala untuk pahami agama na fung Allah Ta'ala. Nah sabak makari fung Allah Ta'ala walaqad darokna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Dan sesungguhnya maega ilalan naranaka minal jinni wal ins. Rufat minal jin poli rijinge wal ins nania poli tori rufatawe yaku jinge mega tamari neraka ditutu herang na sabak waktu nami mali pancaji pengluta nabi adat demitu nami lo maturu jinge aku fung Allah Ta'ala gangkana lis tempel taulis ranaka ni kaya mengherankan umat salam malak bingki hadir na puade fung Allah Ta'ala walaqad darakna li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Na patamati rufatawe maka da rufatawe megato mati mutama rilalan naranaka magi lahum qulubul la yafqahuna biha bolaiwi ati dek napaki mapaha ri agama na fung Allah Ta'ala walahum a'yunul la yubasiruna biha bolaiwi pakita dek napaki mitai tanra-tanra akuasangan na fung Allah Ta'ala. Walahum adanul la yasma'una biha bolaiwi paring kalinga do cili dek namelo maring kalinga ri pangajana agama na fung Allah Ta'ala. Ulaika kal an'am balhum adol yakuma pakunir modelek na rufatawe pada launa yakuna pasin rupa-rupa alena uluk kulu'e balhum adol bahkan mari awapi na iya uluk kulu'e. Na sabak magay iwirengi ati dik napaki mapa iwirengi paki tadi napaki maki tari akuasangan na fung Allah Ta'ala iwirengi paring kalinga dik napaki maring kalinga ri pangajana agama na fung Allah Ta'ala. Jadi umat salam malak bingki hadir
Ia naruh rapi rampingnya kirilal na iwatue. Sedapat mungkin yaku berusaha ki sapa disigan nalino berusaha to ki sapa ya asalamakan na akhirat. Nah sebab tueri lebuk nalino anu manas sama mati ki mati. Nekia anu manan nungange angkiri surimunrin na mati fung Allah Ta'ala. Barakallahu li walakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa yakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.